Kuri uyu munsi urukiko rwa kane ruburanisha ibyaha bikomeye i Damascus muri Syria rwakatiye Bashar al-Assad n'umuvandimwe we Marle al-Assad igihano cy'urupfu, ariko ntibari bari mu rukiko. Rwabahamije ibyaha byakozwe guhera mu bihumbi 2011 kugera ubutegetsi bwabo bushyizweho akadomo mu bihumbi 2024. Mu gihe cy'intambara yamaze hafi imyaka 14 muri Syria hapfuye abantu barenga 500,000, abandi benshi babaye impunzi hafi miliyoni 7. Mu rubanza rwatambukaga imbonankubone kuri televiziyo ya leta, umucamanza Fakhreddin al-Arian yavuze yuko Bashar al-Assad yakoresheje inzego za leta mu gukora ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Mubyara wa Bashar al-Assad ku ruhande rwa nyina, Bwana Atef Najib, afungiwe muri Syria, nawe yakatiwe igihano cy'urupfu. Arazira kuyobora ibikorwa byo guhashya imyigaragambyo byatangiye mu bihumbi 2011 mu ntara ya Daraa mu majyepfo y'igihugu. Muri ibyo bikorwa byo kurwanya abigaragambya, ingimbi zirenga 10,000 zarafashwe zirafungwa zikorerwa iyicarubozo nyuma yo kwandika ku nkuta amagambo yamagana ubutegetsi bwa Assad. Ibyabereye i Daraa nibyo byabaye intandaro y'imyigaragambyo ikaze yo kwamagana ubutegetsi bwa Bashar al-Assad, nyuma iza kuvamo intambara y'abenegihugu yasoje igeze ku ndunduro y'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga yuko nibura kugera mu bihumbi 2021 intambara y'abenegihugu muri Syria yari imaze gutuma abantu bagera kuri miliyoni 7 bava mu byabo imbere muri Syria, mu gihe abandi bagera kuri miliyoni 5,600 bahungiye mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Umwaka wa 2015 HCR yavuze yuko muri iyi ntambara habaye ibibazo by'ubutabazi bikomeye cyane kurusha ahandi hasigaye ku isi. Bwana Assad ashinjwa ibyaha bikomeye. Reka tugaruke kuri bike muri ibyo ngibyo byashyizwe ahagaragara muri raporo. Ibyaha by'intambara byakozwe mu ntambara y'abenegihugu iyo muri Syria ni byinshi cyane ukurikije uko raporo ibisobanura. Hari raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse mu bihumbi 2014 yavugaga yuko imyitwarire y'impande zahanganiraga muri Repubulika y'Abarabu ya Syria zateje abasivili imibabaro n'imihangayiko itagereranywa. Batanga ingero ko nko mu kwezi kwa kane 2016 intumwa y'umuryango w'abibumbye muri Syria Bwana Staffan de Mistura ubwe yashyize ahagaragara raporo igaragaza yuko abantu 400,000 bamaze kwicwa muri iyo ntambara. Ni 2016. Muri uwo mwaka mu kwa 12 abapfuye bari bamaze kongera 50,000, bose hamwe ari 450 bamaze kwicwa. Icyo gihe kandi miliyoni 4,800 bari barahunze igihugu, naho miliyoni 6 baravuye mu byabo ariko bari imbere muri Syria, mu gihe miliyoni 13,500 bari bakeneye ubufasha bw'ibanze n'ubu bwose bari bari mu ngo zabo. Mu kwezi kwa gatatu 2017 ikigo gikurikirana uburenganzira bwa muntu muri Syria, Syrian Observatory for Human Rights, cyatangaje yuko abantu 1,465 bari bamaze gupfa muri iyo ntambara. Muri bo 96 bari abasivili, naho 145 b'abasivili nanone baraburiwe irengero. Nta cyizere cyari gihari yuko aba baburiwe irengero nabo batapfuye. Iki kigo kivuga yuko abaturage bagera ku 140 bishwe n'ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad n'abo bakorana barimo n'Uburusiya. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana igaragaza yuko abana barenga miliyoni 5 bari bakeneye ubufasha bwihutirwa muri Syria, abandi bapfuye kubera inzara n'imibereho mibi. Ingaruka z'iyo ntambara zanageze ku bihugu bituranye na Syria. Abandi bana bagera kuri miliyoni 2,500 nabo bari bakeneye ubufasha mu bihugu bya Yordania ndetse na Iraq. Hagati y'ibihumbi 2014 n'ibihumbi 2019 abana 5,427 barishwe. Bivuze yuko ugereranyije umwana umwe yapfaga buri masaha 10. Hafi 60% by'abana bapfaga baziraga gukomeretswa n'ibisasu cyangwa se kuraswa. Naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavugaga yuko iyi ntambara yatumye hafi 3/4 by'ibitaro byo muri Syria bidashobora gutanga serivisi z'ubuzima. Bimwe kandi muri ibyo ngibyo byanakoreshejwe nk'ibirindiro bya gisirikare. Ni intambara yamaze igihe kirekire, isi ingaruka zikomeye cyane atari zo ku mubiri gusa, n'izo mu mutwe ku bana ndetse n'abakuze.
raporo igaragaza yuko 60% by'abanyeshuri bo muri Siriya bagize nibura kimwe mu bibazo bifata abantu mu mutwe. Hari abahuye n'ihungabana rikabije kubera ibikorwa by'intambara, abo ngabo bari ku kigero cya 35%. Hari abahuye n'agahinda gakabije depression ku kigero cya 32%, n'ubwoba n'umuhangayiko bikabije nabyo kuri 29%. Mu kwezi kwa 11 2023 Ubufaransa bwasohoye impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Perezida Bashar al-Assad haburaga umwaka umwe kugira ngo ubutegetsi bwe buhirime. Izo mpapuro zanasabaga yuko hatabwa muri yombi umuvandimwe we Maher al-Assad, uyu nawe yakatiwe urwo gupfa. Hari n'urutonde rw'abasirikare b'abajenerali babiri b'ingabo za Siriya nka Gassam Abbas na Bassam al-Hassan bashinjwaga ubufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyokomuntu n'ubufatanyacyaha mu byaha by'intambara. Kwari ukubera uruhare bakekwagaho mu bitero byifashishije intwaro z'imiti n'ibinyabutabire bikagabwa mu gace ka Guta hafi ya Damascus mu kwezi kwa 8 2013. Izo mpapuro zo guta muri yombi zasohowe nyuma y'iperereza ry'ubutabera bw'Ubufaransa ryakorwaga ku bitero byifashishije gazi n'ibinyabutabire byica, cyane cyane sarin, byahitanye abantu barenga 1000 barimo abana benshi. Abacamanza b'Ubufaransa bavuze yuko hari ibimenyetso byinshi kandi bifatika byerekana yuko bwana Bashar al-Assad n'umuvandimwe we Maher al-Assad n'abo bajenerali bombi bashobora kuba baragize uruhare rukomeye cyane mu gutegura no gushyira mu bikorwa ibyo bitero, kandi ko bafite inshingano bwite ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Bwana Bashar al-Assad yatangiye ubutegetsi bwe mu 2000, ariko ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu ashinjwa mu by'ukuri bitangira mu 2011 kugera ubutegetsi bwe buhirimye mu 2024. Ni igihe cy'imyaka 14 inzego z'ubutabera zivuga yuko yakoraga ibi byaha. Inzego z'ubutabera zivuga yuko ku butegetsi bwe habaye ubwicanyi n'ibitero bigambiriwe byo kwica abasivili binyuze mu kurasa amasasu mazima ku bantu bigaragambya. Ibisasu biremereye byari kurwaga n'indege hejuru y'imijyi nka Aleppo, Homs n'inkengero za Damascus. Ibi bitero byaje kwitwa iby'ubwiyahuzi. Bivugwa yuko ari byo byagize uruhare mu guhitana abantu barenga 500,000 barimo n'abana benshi, cyane cyane abari munsi y'imyaka 15. Leta ya Assad kandi yakoresheje intwaro yo gukumira no kwicisha inzara abatuye ibice byinshi bitari birimo ubufasha, cyane cyane ibice birimo abantu barwanya ubutegetsi. Ibi ngibi byatumye imfashanyo mpuzamahanga zihagarikwa, ibiribwa n'imiti bitangira kuba ikibazo ku baturage basa n'abari mu gace kigunze. Ikindi gikomeye cyane ashinjwa ubutabera bw'iti cya ndengakamere no gukoresha intwaro z'ubumara n'iz'ubutabire mu guhiga no kwica abasivili basanzwe. Mu bitero bitandukanye inzego z'ubutegetsi bwe zagiye zikoresha ubumara bwa sarin na chlorine, ubundi ntabwo byemewe mu mategeko mpuzamahanga. Igitero cyamamaye muri ibi ngibi ni icyagabwe i Guta mu 2013, aho mu ijoro rimwe abantu basaga 400 biganjemo abagore n'abana bishwe n'ubwomara bwatewe mu mazu atuwe n'abantu. Ibindi bitero by'ubwoko nk'ubu ngubu byakomeje gukoreshwa mu bihe binyuranye, nko mu gace ka Han Shakun mu 2017, bigashimangira uburyo bwa Assad n'ubutegetsi bwe bishe mu buryo bwa kinyamaswa abaturage b'abasivili barwanyaga leta. Uretse ibitero by'intwaro, ubutegetsi bwa Assad ngo bwakoreshaga gahunda ihamye neza kandi yakoreshwaga na leta yo gufata abantu no kubafunga mu buryo bw'agahato, kubatoteza, ubwicanyi bw'agashinyaguro muri za gereza n'ibindi. Abantu basaga 100,000 barafashwe barafungwa badafite amadosiye, barimo n'abanyamakuru, abanyapolitiki n'abaturage basanzwe bafungirwa muri za gereza mbi cyane zifite iyicarubozo rihambaye, urugero nk'iya Sadinaya. Aya magereza yose imfungwa zari zirimo zakorewe iyicarubozo rihambaye bita ko ari rya kinyamaswa, gukubitwa, kwicishwa inzara bikabije, kugira naho bamwe batangiye gupfa bazize inzara. Ibi byaha byashyizwe ahabona byose mu 2014 binyuze mu mafoto asaga 55,000 yiswe Caesar. Aya ngaya yafashwe n'uwari umusirikare ushinzwe imyitwarire, agaragaza imirambo myinshi y'abantu biciwe muri gereza mu buryo bw'icarubozo, bamwe bishwe n'inzara abandi bakubitwa. Imiryango myinshi y'abantu muri Siriya yakomeje gutaka yuko igenda ibura abantu mu buryo budasobanutse. Nyuma bikaza gutangazwa yuko imirambo yabo yagiye isangwa ahantu ku mihanda cyangwa se mu mashyamba cyangwa mu miferege n'ahandi. Muri ibi byaha byose ubutegetsi bwa Assad ngo bwanakoresheje ihohotera rishingiye ku gitsina,
gufata abagore ku ngufu n'ubundi buryo bw'iyicarubozo rikomeye rishingiye ku gitsina ngo byakoreshejwe nk'intwaro y'intambara. Ubutegetsi bwa Assad kandi bwanateje intambara nyinshi ku baburwanya zavuyemo isenywa ry'ibikorwa remezo byakoreshwaga n'abasivili birimo ibitaro, amashuri, amasoko, inzu zo guhahiramo, amazi, amashanyarazi, kwangiza ibidukikije mu buryo bugambiriwe, gusenya ubushobozi bw'abaturage bwo kubaho no kubatera ubwoba. Ibi byaha byose bishyizwe hamwe nibyo bishimangira impamvu urukiko rwa kane rw'ibyaha mpanabyaha rwa Damascus rwakatiye Assad n'umuvandimwe we igihano cy'urupfu kimwe na mubyara we kwa nyina wabo n'abandi bantu benshi barimo n'amajenerale bakomeye cyane bafatanyaga na Assad mu butegetsi. Inkiko mpuzamahanga z'ibihugu bitandukanye hanze ya Syria zagiye zifata imyanzuro ikomeye cyane irimo nko gusohora impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Bashar al-Assad nabo bakoranaga kubera ibyaha by'intambara nk'ibi ngibi n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri izo nkiko harimo n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwo rwabanje kugira imbogamizi z'amategeko. Urukiko rw'ikirenga rw'Ubufaransa narwo rwemeje burundu umwanzuro wo gusohora impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Bashar al-Assad. Icyo cyemezo cyashingiye ku ruhare ashinjwa mu bitero by'intwaro z'ubumara byabaye mu gace ka Guta mu bihumbi 2013. Ubushinjacyaha bwagaragaje yuko ubudahangarwa bw'abayobozi b'ibihugu butagomba gukoreshwa mu guhisha ibyaha by'indengakamere n'ibyaha by'intambara. Inkiko zo mu Budage nazo zabikozeho mu rwego rwo gukurikirana ibyaha binyuze mu itegeko ry'ububasha bw'isi cyangwa se Universal Jurisdiction. Inzego z'Ubudage zagiye zicira imanza bahoze mu nzego z'ubutasi ndetse n'iza gisirikare za Assad. Nk'urukiko rwa Koblenz rwakatiye abahoze mu nzego z'ubutasi bwa Syria nk'uwitwa Anwar Laslan bamukatira igifungo cya burundu kubera ibyaha by'iyicarubozo n'ubwicanyi mu magereza ya leta. Urwo rukiko rukaba rwaragaragaje yuko ubwo bwicanyi bwakorwaga nka gahunda ya leta yanditse neza itejwe imbere n'ubutegetsi bwa Assad. Komisiyo ya Loni ishinzwe kurwanya ibyaha muri Syria yakoze za raporo zihariye. Izi nzego za Loni zagiye zohereza amatsinda menshi y'abashakashatsi mu gushakisha ibihamya bya nyabyo birimo amafoto, ubuhamya, inyandiko n'ibindi byakusanyijwe bigaragaza ibyaha ubutegetsi bwa Assad bwakoreye abaturage. Ibi byose rero ni bimwe mu byagendeweho mu nkiko z'imbere mu gihugu ndetse n'inkiko mpuzamahanga mu kubahamya ibyaha. Byinshi muri ibi ngibi ni nabyo byagendeweho n'urukiko rwa kane rurwanya ibyaha muri Syria rukatira Assad n'abavandimwe be igihano cy'urupfu nubwo bakatiwe batari mu rukiko. Imboni TV, imboni ya rubanda.